I was endleni so ni lava ku tshungula mi hlamusela vanhu hi event ku event leyi what is it about cause vatsonga va bayiziseka va le ku swi twisiseni ku the main purpose of the event i yini ku hlanganisa vatsonga kumbe ku hlanganisa tinxaka hinkwato kumbe yini hi lava ku tiva ngopfu ku event leyiwani yi tsakela ku fikelela yini. Um, I think it's a good question. Xo sungula event leyi a hi ya Matsonga. Event leyi ya ku hlanganisa tinxaka hinkwato. Aye. They should feel honored ku ri ku na almost 8 if not 10 va tinqambi ta Xitsonga ti nga kota ku nghena ka this event. Tinxaka letin'wana ku fana na le Xhozeni, Basotho, Mapedi, Mande fana one. Ko va na Mazulu hi vona va nga na tinqambi to tala ka this event. Cause Kombo leyi mi vulavulaka hi yona swi vula ku vanhu a va hlayi ende vanhu a va langusi. National team I Kaizer Chiefs. This event is like that. It's like a national team. Okay. So hi tihi ti-challenges leti mi nga ku ti faceni sweswiwani in terms of support kumbexana leswi vulavuriwaka cause ku na swivutiso swin'wana endzhaku ka loko se mi hlamula leswiwani ni nga ta swi add loko kumbexana mi nga xi recognize as challenge. Challenge leyi hlanganaka na yona ka nkarhi wa sweswi like possibly one year leyo maybe ya ku vanhu mi kuma ku ri a va le ku understandeni ku endlekala yini and then van'wani va hlundzuka leswi swa ku va hi tlhela va susetela ti-marketing material ta hina. Se hosi hi swihi leswi eventing yi swi provide-aku swo assure safety ku safety ya vanhu cause ni twa nga ri safety yi rhanga ngopfu mahlweni ku loko vanhu va attenda event va swi tiva ku va hlayisekile. Loko mo va mi landzelela ti-event ta hina ne a yi kona event leyi ni nga tshama ni yi endla yi va na ku vaviseka kumbe ku lova ka vanhu. A ni vuli ku ri swi nge vi kona siku rin'wana kambe hi prioritize ngopfu security. Na sweswi hi nga le ku vulavuleni ni fanele ni nghena meeting wa security planning ya ku security ya ta va yime njhani. Xin'wana futhi lexi hi nga na xona i ku ri hi partnera na masipala u tisa security yin'wana ya phone. Ende xin'wana futhi i ku hi ve hi decide ku event leyi va nga tikani mhaka ku ri swilo swa ndhavuko hi lava ku swi kula na vana va hina. So loko i swi endla navusiku i va i limita vana ku va nga ta vona yini yeah. Okay, so ku na ti-speculations lawani ka social networks va speculate ku you were part of a group which tried to sabotage Mr. Post. A ni swi tivi ku mi feel comfortable ku ni vulavula leswi ne? Yeah, no, mi nga vulavula na problem. Yeah, there are speculations that you're part of the team, which I won't mention any other people who try to sabotage event Mr. Post. So, and that's the reason why Mr. Post a nga ri kona le ka lineup very i le ku zameni ka ku pfaleliwa handle. Swa ku Mr. Post a nga ri kona ka lineup ku ri o pfaleriwa handle a hi ntiyiso. Why ni vula ku a hi ntiyiso ni na proof ya ku ri I personally communicated na Mr. Post. Ni n'wi kombela quotation. Mara at any point have we received a code from Mr. Post? The only code leyi nga yi kuma ka vanhu lava tirhaka na Mr. Post i code leyi nga yi kuma yi huma ka manager ya Mr. Post laha quotation ya kona a yi ri ya Hennessy. So I don't think ku ri loko va ku ni munhu un'wana wa ku ni sabotage event ya Mr. Post a ta swi fikelela kwalano. A ni munhu wa ti-group. And xin'wana lexi ni tsundzuka loko ka ha ku hela festival ya ka Malamulele ni foneriwa hi Mr. Post and congratulate for a good show. Ivi a mention swin'wana futhi leswi nga ta ka nga swi mention ka interview ya n'wina. Mara naswona swi ve swi nga ni khomi kahle hi mhaka ku ri loko ni ya n'wi hlamusela na Mr. Post ni n'wi hlamuserile ku meeting lowu vulavulaka hi wona lowu wa ku ri mi ya endla tinghoma na beni i khon'we a Giyani. Mina I was only told by someone else and I was not part of that meeting.
na loko se ma ya decide ku ri un'wana wu pfula off swi decide we mina ni nga ri kona a xikarhi me a ni qambi ende a ndzi tshama ni kuma mali hikuva ka ku ri qambi maybe yi dumeni kumbe yi bukwini ku va Beni a duma kumbe Mr Post a duma swa ni tsakisa tanihi Mutsonga mhaka ku ri loko ni endla ti-event na swi kota ku va vitana mara sweswo a swi na laha swi nga ni vuyerisaku kona ku ri maybe Mr Post wa kumbe wa tlakuka ende a ni na ku navela ka ku ri Mr Post a nga wa na yena Mr Post ku za ni n'wi rhumela that WhatsApp ya ku ni kombela quotation tlhela ni n'wi rhumela na contact number ya munhu loyi a fanele ku n'wi contact i ku a ni recognize ku ri na yena i kambi loko va ku a ni nga n'wi recognize a ni voni ku a ni ta n'wi sendela that WhatsApp a mi ta mi nga n'wi tshunelelangi a ni ta va ni nga n'wi tshunelelangi swi fana na le ka Malamulele vanhu veri Mr Post i nghene hikwalaho ka yini ka vanhu a hi ntiyiso Mr Post ni n'wi fonerini ivi hi va hi ku va na ku negotiate for nkarhi wo leha hi ehenhleni ka price hi hetelela hi ya twanana se I'm sure ku sele n'hweti or less than n'hweti timhaka ta kona xichavani ne yes a swi na mi nga vutisa mi ku ri manager ya yena ku nga tluli so mi send me code ya Mr Post I queried the cost not because ya ku ri a ni n'wi respect mara the return in value tikambe ti fanele ti tiva lexi return in value yi fanele yi nyika something na mina I cannot spend ka munhu for a good business person na mkuma hosi so another thing until ku mga hlamula ye Prince Rhangani is it in terms of problem leyi mi nga hlangana na yona loko mi tirhe swin'we kumbe ku na swin'wana swi nga nghenelela mina na Prince a se tshama hi tsokolana mina na Prince a se tshama hi holova ni nga n'wi hembela n'wana wa vanhu na ku twa ku Prince u tshama a vulavula hi mina ni nga hemba boti if I need something no loko no lava ku record artist nyaka Prince yeah so loko mina good business relationship ne even sound yin'wana ya ti-show ta mina ta Isiko I went to Prince even though I knew ku Prince a speciality ya yena mara I knew Prince can do it so loko va a ni na problem na Prince a ni voni ku a ni ta za ni tekelela kwalaho yeah okay I have problem na Prince mara on this event we are also trying to rotate artists yeah it cannot be about one person or two people all the time unless you have something that it takes it to be there okay yeah even if I like kuna le return investment if I need good numbers on the risk value hayi na mkuma hosi I say interview le one yi say bam 10 minutes mo hi mama tula mo hetelela mi nga ma byela ku va seketeri va King Cha Media vanhu lava va nga ta va ri part ya event mayelana event mi va tshembisa yini as the event organizer I think leswi nga ta vulavula hi swona ngopfungopfu i varhandzi va ndhavuko not specifically ku ri va supporter va King Cha Media varhandzi va ndhavuko this is not about King this is about who you are we are celebrating who you are that's why hi tisa na tinxaka tin'wana hi kota ku hi dyondza swo karhi that's why ni kote ku honora Maswagwe mudanga ri kona a ri Mutsonga and this time around ni kote ku ya honora Mthengiseni a nga ri kona a ri Mzulu it's not about me this event is bigger than myself yeah so lava taku ni kombela ku mi ta xitalo a hi sapoteni ndhavuko a hi endleni ku na ti-department na ti-government department loko va lava ku hi tlakusa ndhavuko va langusa ka traditional music a yi sikhona isipelo ukuthi